angiqale ngosiza Mam Lady D. Bekhombela last week sathi uma likuphethe kakhulukazi uma liphuma ngeso lijwayele lelo libe one side ale liphuma ngeso or nekhala lelo lilodwa libe blocked kusuke kuyi cluster headache leyo Mam Lady D. Ekuyona eba one sided leyo. Okay, kuba nemithi udokotela ababanikeza yona but enye treatment like mina ngilitreata ngeoxygen. Umuntu ngiyamgquma ngimfake oxygen ukuze ngivule imthambo ngoba kusuke kunemthambo engakulelo side lengqondo kuyona eblockekile. All right, of course ungaphuza into ezifana no ginger tea, peppermint tea, into enjalo ziyakusiza ukuthi uvule lo mthambo. Kulaba ababhemayo sakhuluma last time Mam Lady D. Cha uyaplap. Yeah, well, yes, for sure, vele. Isnef, by the way, yes, ungasibhema. Yakhumbula isnef originally alu and the alu ngakusiza if kukuthi usebenzisa iAlu, all right? Hayi lesnef ukuthi sesiwumuthi ukuthi siyadakana njalo njalo, all right? But kulaba ababhemayo ngokwesintu kuzomsiza lelo khanda elingalapho ngoba kusuke lelo khanda libanga ukuthi kune blockage. Bakhumbula last week sahlukanisa ukuthi eliphi ikhanda ongafuna lolibhemele khona okufanele ubhemele, all right? Ahluleke kodwa kusiza